ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯨꯒꯤ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤꯕꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯣꯜ ꯂꯣꯜꯂꯛꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤन ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ UPF KNOꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯣꯖꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯜꯂꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ RK ꯑꯅꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ BJPꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯨ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯂꯩꯅꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ MMTUꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯖ ꯑꯣꯏꯊꯛ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯄꯪꯕ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯣꯒꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕꯁꯨ PM ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁꯅ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯍꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯨꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯎꯆꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ आर्टिकल 1, 3 ꯑꯃꯁꯨꯡ 368ꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नत्रगा यूनिलेटरल एडमिनिस्ट्रेटिव एसर्शन के बाउंडरी टेरिटोरियल के हाना लेरंबा मसक मौं होंदोकपा होंदो होंजिन तौबगी मतांगदा यामना मयेक सेंगबा फ्रेमवर्क पीरी हाइना कुकी सु ग्रुप यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट UPF अमसुंग कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO ना फोंदोकलदुना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बुदी कॉन्स्टिट्यूशनल सेंक्टिटी ना हेना इकाई खुमना फमथोई हाइरकले कुकीसु ग्रुप अनि असना थादोरokpa चेरोल अमना हाई महोसागी इंगतप्पा फिबम हंजिलकननबा अमदि पॉलिटिकल गी तंगदु लेताबा फिबम अमा पुरकननबा यामना सिंथानिंगाई ओइबा खोंथांग अमा ओइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमसु UPF KNO नाकल अहुम की मरकता वारी सानखी वारी असिगी मखा तारकपा ओइना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मखा द पॉलिटिकल सेटलमेंट अमा पुरकननबगी लंबी यातपा ओइना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु एग्रीमेंट रिन्यू तौखिबनी अकंगनब स्टेट अमगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नत्रगा यूनिलेटरल एडमिनिस्ट्रेटिव एसर्नगे बाउंडरी दा होंदो होंजिन तौबगी मतांगदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, 3, 368 ना मयेक सेंगना मसीगी फ्रेमवर्क पीरी होंदो होंजिन तौबगी थबक पार्लियामेंट तौगदबनी एजुकेटिव ओवर रीच नत्रगा जुडिशियल मिस इंटरप्रिटेशन के खुथांग तौब याते हाइबा मयेक सेंगना पल्ली हाइरे नेशनल हाईवे नंबर 2 कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट फाउदुना चलिबा इम्फाल दिमापुर लंबी की मतंगदा सेंगदोकलदनु की जो कम्युनिटी ना हाईवे थिंगबा नत्रगा ब्लॉकेट तौबा लेखिदे कुकीजो कम्युनिटी की अफेल दि कांगपोकपी सरुक खक्तगी वाफमनी हाईवे असिगी कांगपोकपी सरुकता इसेंशियल गुड्सिंग पुथोक पुसिन तौबदा अपनबा पीदनबा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना लौखतपा थबकता मतेंग पीबा हाइबदा यानबनी वाफम असिगी मतंगदा लाना वाहन थोक पीदुना मिते अमसुंग कुकीजो एरिया दा लेबा बफर जोन सिंग लांदुना चतपदा अयाबा पीबा ओइना उहल्लोइदबनी बफर जोन की वाहन थोक मतम पुंबदा इकाई खुमनगदबनी हाईवे ngakpagi thabakti गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमसुंग मस्जिद डिप्लॉय तोरिबा सिक्योरिटी फोर्सिंग की दायित्वनी हाइबा वाफम थमलदुना मियाम अमदि मीडियाना अरानबा पाउ फोंगबा तोकदबनी अमदि रीजन असिगी ओरिबा सिक्योरिटी अमसुंग पॉलिटिकल लैंडस्केप फो इकाई खुमनगदबनी हाइरे
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग कुकी जो मियाम की लेजिस्लेचर का लोइनना यूनियन टेरिटोरी अमा सेम हाइबा वाफम असिगा मरी लेनना मतुंग तारकपदा पांगथोकपा पॉलिटिकल डायलॉग सिंगदा KNO अमसुंग UPF ना कुकी जो मियाम की अपाम वाफम असी मपुंग फाना सौगतकनी हाइनसु चेरोल असिदा फोंदोरकले मणिपुर ने इंडिया तिल्लीबासी मणिपुर बो थुगाई बियो मिनाई ओइसेगे हाइना तिनखिबा नते इंडिया की साउखत खोंगथांग अदुदा यावरगा चपसाबा इंडिया की सिटीजन अमगे डिग्निटी अदु फंगे हाइना तिनखिबनी हाइना वेटरन पॉलिटिशियन ओ जोइना फोंदोक्फ्रे वाफम असि कोऑर्डिनेटिंग कमिटी 21 नावरिया पाखंग लाकपा एसिना सिंदुना द मणिपुर मेजर एग्रीमेंट सेप्टेम्बर 21 1949 हाइबा कंटेस्टा नोमगी ओइबा पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ मणिपुर द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हाइबसिदा पांगथोकिबा थौरमदा सरुक यारादुना फोंदोकिबने नावरिया पाखंग लाकपा केंद्र की हानगी MLA RK आनंद की क्वाकैथल अखाम लेकाय दलेबा मयुमदा पांगथोकिबा थौरमदा सरुक यारादुना ओ जोइना हाई मणिपुर मियाम की अपाम्बगी मायोक्ता कुकी मिलिटेंट सिंगी सु एग्रीमेंट सही अमा सांगदोरकलिबा BJP न कुकी सिंगी बदगी सांगदोरकपनि हाइबदा हाइमन बथोकलोय मणिपुर की मेजर नत्रगा एनेक्सेशन असी डिबेट टेबल इशू अमनी मणिपुर ने इंडिया दा तिनखिबा असी थुगाइबियु मिनाई ओइजगे तिनखिबा नते इंडिया की सिटीजन अमा ओइबगी चपसाबा हक फंगे हाइबनी पॉलिटिक्स असी लेंगाकलोन अदुबुनी मणिपुर न सही अनि हेना वाना लेरकलिबसी लेबा असी के टॉप स्टेट गुजरात UP नत्रगा वेस्ट बंगाल गुंबदा थोकलमलबदी यागदरा हंदकता पीखिबा प्रेसिडेंट की एड्रेस दा मणिपुर की वहाई मचेत अमा फावबा यावखिदे मसिना ताकपदी मणिपुर की इशू असी नेशनल इंपोर्टेंस लेते ताकपने हौजिक पालिबा इंडिया गवर्नमेंट असना मणिपुर से करी ओइना खल्लिबनो हाइना नुंगनांगबा फोंदोखे सुप्रीम कोर्ट न फावबा खुद थिंजिनबा यादबा प्रोसीडिंग अमदसु एबोग्रेट तौ हाइना मणिपुर की असेंबली न वारेप लौख्रबा डिसीजन अमा सेंटर दा थाख्रबा फावबदा सेंटर मवा लौबीदनसु अमु एग्रीमेंट तौरी मसिदा BJP की MLA खरना हाईवे हांगले हाइदुना नुंगाइबा फोंदोकपा यावरी मखाताबा पाव तामिनसे मसी खलुबदा अंगकपा इकाइबा फावी हौजिंग मणिपुर दा चटनरिबासी डेमोक्रेसी नते हाइपोक्रेसी नि हाइनासु महाकना थमखि अमरोमदा हानगी MLA RK आनंदना फोंदोकिबदा पांगथोकलिबा खना नैनबा सितुंगलम चता अखोइना माइ पाकदब पोरम अमा थमननबा पांगथोकपनि मणिपुर असि नमफुदा इंडिया की फिबानुंगदा सनखिबनि हाइदुना लमदम असिदा लालहौबा कया अमसु थोकनरगले मसी हाइदुना सुमियोय पुमनमक लालहौबदि नते इंडिया की सिटीजन अमा ओइरबनिना सिटीजन अमा की चपसाबा डिग्निटी अदु फंगलबरा हाइबगी वाहंग थोगलकले पॉलिटिशियन सिंगना मथौ निंथिना तौदुना चपसाबा पॉलिटिकल डिसीजन अमा लेपलमदबना ngasi gi phibam asi yaurakpani hauzik voter singna kayam committed oirage habadu nainaba mathau tare haike सु हंदोकनबा मणिपुर असेंबली दा वारेप लौख्रबा फावबा गवर्नर न लुसिंगदुना मणिपुर गवर्नमेंट सु अमुक हना खुयेक पिनरी इलिगेंट इमिग्रेंट ना लममुनबा मदि मितै मिचम सिंगबो हात पतुप तौबा कांगबु असिगा सु अमुक चटनरिबासी करी मरम गिनो हंगलदुना मणिपुर थुगाइना बहोतनबा मी हातपना सिंगबा क्राइम क्यागी हौरक फमदी सु नि हाइरादुना सु असे खोइना सुक्न्या याफम थोकते हाइखे अनना मखा ताना हाइ मी ओइदबा मयाम असिना असेंबली हिंगत हलगा करीबु कानागदोरिबनो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर कौबा ngamba असेंबली अमा मणिपुर दा मथौ तारे लाक्ट्रोगना मेनलैंड इंडिया का मणिपुर गा लेनरिबा मरी असे खंथौ हाइबा ngamba असेंबली अमा लाखनबा मतम ओइरे मणिपुर की मियाम नखम थेक्नो वारिंगे मतम दा लाक्ट्रगा हौजे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाखदोरिबासी करीगिनो हाइना हंगलदुना मणिपुर ने इंडिया दा मार्च नत्रगा एनेक्ट तौबा अदुना नाकल अमदा थमलगा
Manipur ni India da tiluribasi minai naithang ki punsida hinge haina tinkiba natte haina anana thamki. Manipur gi miyam su singi haiba khangba mathau tai Prime Minister laklaga nampu sapu tawgani haina khalabadi aikhoina Prime Minister gi khongsa taramna okpham thokte double engine lengak asina Manipur si thugai gadori maram asina mikhal gi matamda BJP amadi masiga satmi nariba party singbo khoina para tambiba matam oire haina su makata na thamki. Prime Minister Narendra Modi Manipur da laklaba yai haiba wafam BJP na lauthokpa ngamdaba si mara leire haiba takpani haina Congress MP Dr. Angomsa Bimol Apoizamna phongdokladuna kalup kirang leiriba state asida hena charangnaba thonbagi maral Saffron Party asida leire haina claim tawkhre. MP Bimol Apoizamna PTI da mahaki wafam asi phongdokladuna hai Manipur da Prime Minister lakadra natraga lakloidara haiba Aihak khangde aikoina taba haiba bu state asida BVIP ama laklaba yai haiba sini karigumba lakadoriba sina Prime Minister oiba taragadi karigi lakani haina mahakna phongna haiba ngamdribanu haina hangladuna state asida thokliba charangnaba amadi mishi mina sing asibu thohanbagi maral ama makhoidana leire habasi thawong asina takle. Prime Minister Manipur da laklaba yai haibasida Manipur miyamna kari khali haibagi matangda hangba wahang amada MP Bimol Akoizamna hai mahak lakpada miyamna harauroi aikoina pambadi mahakna lale haizaba aduni mahakna karigumba internally displaced person sing IDP sing masa gi mayumda hanjinba yananaba puksel sengna concrete oiba khongthang ama lokhalabadi mahak pu state asiki miyamna ngakpiba ngamgani highway singda miyam akiba lektana satpa yahangadabani athingba piba singi mathakta chapchaba action lawgadabani haiba sing asi Manipur da tung koinagi oiba ingtapa puraknanabagi lambi amani haiba wafam thamki. Amaromda lengaka su agreement sign tawnariba group sing asigi kadar sing Manipur violence asida achoba role lawre haduna Manipur Legislative Assembly na suspension of operations su agreement suspend tawkibani masigi matangda su thigatpa mathau tai leiba asigi puwari da sigumba miyam tokhai tahanba thawong amukta thokidui haina su MP Bimol Akoizamna makhatana phongtokhi handakuki am group singa su extend tawki hariba do extend tawbanate anoba agreement amani hanagi agreement adudi lising ani kunmari gi February kuma panda loikre suda leiba am group singna sugi ground rule thugai baga loinana hingsagi thawong kaya sathare habagi maral leiri bani adubo anoba agreement ama amuk sign tawnari basina makhoida siriba maral adu aran bani haribara BJP na lusingba India lengak natroga Manipur lengak na haiba group sing asigi damak yamna mayek sengna minamba amadi tawri natroga kangnaba political amadi strategic amagi pandam phangnaba lona makhoibu sawgal ibrahibasi wahang amane wari sanaduna ingtapa mawongda leiriba isu asi loisinana balawkhalakpa khongthang khudingmakti matam pumbada taramna okani tawbada bolawkhalakpa thabak sing makhadaba paw taminasi. Yamna puksel segna tawgadabani haina so MP Bimol Akoizamna phongdokhi leiba asigi mafam pumna makki miyoi singna Manipur da kari thokli habadi khangi adubo aranba pawda humduna puba sini khwaidigi laibak thiribasi kanagumba miyoi kharna makhoi gi lanai khudong saba kharagi Manipur gi irang asi loisinba pamda haba wafamsu thamki. Agreement su agreement asi Manipur miyam bo pangmasi bani haina RPI Athawali gi National Secretary Maheshwar Thongnau Jamna pendaba phongdokre
लोइनना लोगी वांगबद कुकी मिलिटेंट सिंगना सथरिब थबक सिंग असि थिंगनबा अमदि मखोइगी मथक्ता पानबे अबलो अमता लेट्रबरा नत्रगा कुकी मिलिटेंट सिंग असिबो ngak senaba to khaiba lo ama India le ngakna semlabra hainasu hanglakle kuki militant sing makha tana su sangdokhi baga mari leina thadorokpa video amada Minister of Home Affairs MISA United People's Front UPF amadi kuki nation organization amasung Manipur ngaki marakta su agreement ki khuyek pinaki basi Manipur miyam bo apangba sibani hainasu phongdokhi Kuki khulai paiba singa sanariba suspension of operations su agreement matam sangna sangdoktana laklaba matung handak India gi Prime Minister Narendra Modi Manipur da lakadore haiduna khudakta su sangdorakli basi nungi wahan thokari no haina all Manipur nupi marupna lengakta hangkhre all Manipur nupi marupna sinduna Imphal gi city BT road ta laiba Imphal Irabad babal mamangda Manipur gi iranga mari leinana PHAL na puthoki ba report adubo yaning da ba phongdok tuna wakat mifam sathakre wakat mifam asida saruk yaki ba singna PHAL gi report yaning de Manipur gi saktam kai ba yaroi haibana sing ba thaba plega sing sisinaki wakat mifam asida saruk yara duna all Manipur nupi marup ki vice president Lairenjam Sumati Balan hai PM lakadore haiduna su khudakta sangdokli basigi maram amadi nungi wahan thok miyam da khanghan gadabani Miyam gi apam gi marak su agreement sangtok pa yaroi su da leri basing na ground rule ngak tabana su agreement state asidagi mapung phana muthat kadabani loina na state asigi oriba phibam asida India le ngak amadi state sigi lusing basing na sathariba thawong yaning de haike Manipur gi rang asi thanik violence na te India le ngak ki policy amagi makhada kuki singbu khulai oina siznaraga state sigi miyam ot naibani hairaduna handak Manipur gi iranga mari leinana PHAL na puthorak leba report asi kuki singda michang sangba nakal namakaki oiba report amani kuki singna nekpa luf amagi report asi chatna bayaroi haike Prime Minister Narendra Modi Manipur da laklaba yai haina panariba khongsat asidagi aikoina ka hena sa tawningai leite Manipur da irang tholakhiba sahi ani helaba matung ahoba khongsat ama oibana Manipur da mahusagi fibam da sabsana hanjilakna na bahonabada makha tana tawgada ba thabak kaya lairi haina Assam gi Congress lusingba Gaurav Gogoi na phongtokre Lok Sabha gi opposition gi deputy leader soiriba Gaurav Gogoi na India bloc ki vice presidential candidate B Sudarshan Reddy gi matangda Guwahati da pangthokpa media interaction program amagi nakal da pamisin hangba wahang amada mahangna hai Prime Minister Narendra Modi satliba tha asigi manungda Manipur da laklaba yariba khoksat asina state asigi miyam gi pamba do phangani haiba thajade Manipur da mapung phana ingtapa phibam amada hanjilakna na ba honabada satkadaba sangba khongsat ama haubada ngairi haiba wafam phongtokhi Manipur da ingtapa Karamba matamda hanjilakadagi haiba khoina haiba ngamde haina su mahang makhata khi Manipur High Court ki Chief Justice ke Soma Sekhar na ngarang Sandel da district asigi census court ama hangdok tuna miyam da khusina khre High Court of Manipur ki Chief Justice ki midyang makha district asigi district tara taruk makta district and session court amamam lehena na ba lokhalakpa Taurangi manung sa nangarang Sandel gi census court ado sangga kibani Tharoma asida Sandel DC Laisrom Nanda Kumar SP Sandel Dharmendra Kumar ADC Sandel MD Firoz Khan Additional SP Operation TS Chamna atai district 11 officer sing Manipur High Court amasung Manipur Bar Association gi yamnaba member sing saru yakhi Sahi kharasi ki manungda Myanmar dagi refugee masing khangdana sangsilakli basi khudakta thingnana bathabak lokholhodaba tarabadi control tawba ngambagi wangmada leiragani haina hanagi Chief Minister Nongthombam Biren section WAPHAM phongtokre Chief Minister Nongthombam Biren na X thadorok pasirol amada UNHCR gi khwari Nauba report ki wafam paladuna kumjali sing ani kunmathoi digi ngasi phawda leiba asida Myanmar dagi refugee lising humfomari chahum sangsilakre oirakli ba phibum asida koina tumin leisinba matam natre
इंथाबदा सब साब थबक लौखलहौदबा तारबदी इशू असी कंट्रोल तौबा ngambagi wangmada leiraklagani haina nungnangba phongdokhe UNICR Regional Bureau for Asia and Pacific na update tauba report ta Myanmar da kumjalising ani kunmathoi da military ku hack taukhibadagi Myanmar National lising humphomari issue asigi matang da mahaki colleague singi marakta haudokhre adubu miyoi khara khaktana masida pukning Sanki report ta paliba refugee masing asi official oiba record ta laibani record ta laiba kaya amasu leram khigani masida aikhoina tumina leithokpa sumde maram asne issue asna khwang yauraktingai aikhoina masibu thingauna na ba kanba thabak lokhatpa matam oire haikhe Singda PMGSY ki thabak fail oire haina Kamjong district ki Ningthi village ki social worker Marias Simrena phongdokre Thabak tagi potharaba oja amabu CAU ki College of Agriculture ki din oina re-employ tawbagi mayokta Manipur High Court na tarakliba wayal taramno I haina Mahiruilov Democratic Students Alliance of Manipur Desamna phongdorakle Marketing and Services Quality MSQ na awa ana taraba amadi sotana leriba miyamda leptana mateng panglakpagi saru ama oina ngarang su sahi ani henjilaklaba kanglup anigi irang asina kham thengna awa sai theng phanglaba mioi sigda nomada sangdaba yadraba polam sing mateng pangkhre MSQ Nagamapal Paunam Lekai Reception Area na Sinduna Nagampan Paugai Sangbam Lekai da Leiba Ibudo Moirang Pokpa Community Hall the Pangtoki Batengbang Basida MSQ ki Senior Associate Ngathem Joysri na Phongdoki Bada Kanglum ki rang numaram oiduna Sahi ani hena mayum makai thadokuna leiraklaba awa ana taraba singbu mateng pangduna lakli makhata nasu awa ana taraba sothana leiriba singbu hena mateng pangkhigani amana amabu mateng pangnaduna puna himina se haiba wakhalonta tengpang khongsat asi sathabani haikhe Lamyan Beira Boning Sing Tharam Observation Committee Lintok na PPCM gi mijeng makhada sahi khudingi leptana satharakpa leibak ningbai sei sangdamnaba handak sahi gi oina su September 13 da pangthoklagani haina lintok ki cherol amana haire state ki thakta pangthokadoriba leibak ningbai sei sangdamnaba sida makok mathang taraba singda sel oina lupa lising kun lising tara manga amali lising tara pigani loinana consolation prize legani haire haiba sangdamnaba sigi form Protection and Preservation Committee PPCM gi waheng bam laikai da leba office tagi ayuk pung tara mathoi dagi nungthil pung mari phawgi manungta lauraba yagani competition asida sakadoriba isai na lamyan beira board pu saithaba mahang na ibiraba isai mayek amadi iramda Manipur pu saithaba isai oigadabani haina cherol asina makha tare Saliba tha asigi ani dagi hogduna taramathoi phawa Bangalore da sathagadaba under 15 boys humfuga mari suba suvorto international football tournament lising ani kunmanga da saruk yana na ba swatkiba sanaroi tara humdogi manungda sanaroi taret medical jahate haiduna sanaba phangkidre international gi thakta sanaba chatkiba sanaroi sing youth affairs and sports na ningthina Yangsil Haningbagi apamba mama pasingi maikideki thamlakle wafam asi Manipur Press Club da ngarang pangthokpa pawgi mifam amada parents sigi mahut siladuna Moirangthem Bobina Hai Suvarto International Football Tournament saru yaba chatliba sanaroi sing district amadi state level gi thakta yas department na khangalaba sanaroi sing ngaktani sanaroi tarawm doisi yas department medical test tawduna yare haiduna selection tawkibani adumakpo tournament asibo saru yaba chatlaba matung TW
ahum test tawbada yade haiduna lawthorakhibani yas department na tawriba medical test karamba mawngda tawribano haiba wahang hangki thawong asina sanaroi singning hanaba poknabagi masa uhelle asiguma thawong asi makha tana thoktana ba yas department na mityeng sangkadabani haiki makha tarakpada mapan gi paw sing mutamina se Israel na Arab ki leibak ama oriba Gaza da makata na operation sa thaduna Gaza bu khudum sansinna na bagi thorang toriba sina Palestine gi thawdo wathok sing warisin purakpa ngamloi haina Arab League na Jackson World thamkhre Russia gi President Vladimir Putin na hausik sa thariba Ukraine gi lan asi loisinduna ingtapagi lambida purakna ba Ukraine gi President Zelensky bu Moscow da lakna ba offer tawkiba bo President Zelensky na yakidre Thailand ngamkhai dagi Myanmar mayai sabuk yawbada maroiba lambi ama oriba Asian Highway No. 1 military junta lamina amuhana khudum sansinkhre hari World Health Organization WHO na Mpox laisat ki mathakta malem gyoina health emergency lauthoklam badu lepkhre Mpox laisat mai pak na laksan bangam kiba sina health emergency lauthokpa lep na bagi masak ama oirabasu laisat asigi matang na makhata na mijeng thamki gani haire GOZR da laiba Hyundai gi EV battery plant site US authority na thiba humbagi thabak chathaduna South Korea gi sinmi Sabri humbudraga manga phakre hare Serbia ki President Alexander Vučić ki autocratic laingakpu yaningdaba utuna leibak aduda maning makha tamna mikhal pangthoknabagi demand tawduna ingtapna khongjang changsinkhibada police ka khongjang loisinga chawna ukhanaduna khutthoknakhre Isawgi awaba mayoknariba Pakistan da US military na nomada sangdraba yadraba polam kya tengbang oina pikhre hare Venezuela gi fighter jet sing US naval ship singi mathakta paisilaktuna khudong thiba phibam da lehelabadi jet sing adubo kapthau haina President Trump na yathang pikhre hare Association for Democratic Reforms ADR na laiba asigi State Assembly kungatare Union Territory ahum amadi Union Council of Ministers singi affidavit sing yengsilubada India pombagi oina minister sadani futareti criminal case sing mayok nariba minister sing ori haina phongdokre mafam khangdana lairiba laikhiba asom gana parishad AGP gi lusingba Muzaffar Hussain ngarang bor Narikala thong makhadagi asiba haksang oina phangba ngamkhre Jammu and Kashmir da MP engineer Rashid Putha asigi mapanda pangthokadoriba Vice President gi mikhanda Delhi gi court amana vote thadawa yahankhre Naga political solution phangnana bohonabada mai onsin biu hana Naga People's Front NPF ke Central Executive Council CEC na Nagaland gi Chief Minister Naifiri Wada taksin khre haire India gi semiconductor gi manglan mangphaungnaba oina India da sajaba indigenous chief haptuna siznaba telecom system telecommunication engineering center TEC gi certification phangbangam le haina IT Minister Ashwini Vaishnav na phongdokre Mizoram gi opposition party sing amadi tongan bo organization sing na Forest Conservation Amendment Act FCAA 2023 asi Mizoram da chawna sohalakadaba ek amani haraduna akanba mawngda yaningdaba phongdokre
Nagaland ki Minister Jacob Jimomina Google Map amadi GIS mapping system singda Dimapur gi saru khara Assam gi makhada leiba lamni haina lana uhalibasi nungnangba phawi haina phongdorakre. Hauzemu makha tarakpata sanabagi pautaminase. District Sports Association DSA Sandal na seduna District Sports Complex ta hauze hauzik sa thariba DC Sandal Trophy ki oina ngarang sanaki batongan tongan ba division gi matching da Penaching Sandal Kulen YC amasung Jemtalang SYC mai pakre. Malem ki tungan ba football stadium singda hauzik sa thariba World Cup qualifier si oina ngarang sanaki ba tungan ba match singda Slovenia amasung Sweden draw satkre Switzerland mai pakre. Tin Memorial Trophy Thoksom Ibo Bisak Ningthorel na siduna sa thariba ahan ba state level Tin Memorial Trophy 9 aside no out tournament ki YSC na UYT Bopansil ani shuno da mai thiba pikre aduga football lovers thongnaujam walk over phangkre. Lakhanau da Australia A ga sanagadoriba cricket match asida saruk yagadoriba India A gi squad ngarang BCCI na lauthokre. BCCI na ngarang lauthokraba squad ta yawriba singdi Shea IR captain Abhimanyu Swaran and Jagdishan wicketkeeper Sai Sudarshan Dhruva Jurel vice captain amasung wicketkeeper Devadatta Padikal Harsh Dubey Ayush Baduni Nitish Kumar Reddy Tanush Gotia Prasid Krishna Grunur Bar Khalil Ahmad Manab Sutha amasung Yas Thakur ne. Australia ka sanagadoriba match ani asi September 13 tagi sanaba hogani. Australia ki match ani Lakhanau da sanaraba loraba matung tha asigi kuntra mathang thagi tarik ahum amadi manga da Kanpur da makha taba match sing sanagani haina BCCI gi maiki dagi makha tana phongdorakle. Amadi Indian hockey gi oina maming leraba sanaroi ani habadi Bandana Kataria amasung Lalit Upadhyay bo hockey India na taram na uktuna punging thawatre. Loislakpada maroi ba pau amhana. Sugi kuyek pinak kibaga Manipur thugaining gi marolo lagle. State amagi boundary phongdo hongsin tawbada constitution ayaba pi haini UPF KN ona phongdo rakre. Manipur ne India da tilibasi Manipur thugai biu minai oisage hana tinkibana te hana sangnaraba politician o joina phongdo rakle. Mi oidraba mayam sina assembly amu hingal halaga kari kana gadauri bano Prime Minister Kaubang amba assembly ama Manipur da mathau tare haina hanagi MLA RK Anana phongdokre. BJP na Prime Minister lakani lauthok pangamdaba maral leire takpane haina MP Bimol akoi jamna phongdorage. Su sangdokta na State Assembly na lauki Buaref Center na mawalau dre India lengang na center amasung state ka lainaba federalism gi structure pumna mok thugare haina MMTU na phongdorage.
ngaya ki oisa oithak thiduna power politics sanaduna leriba miyam gi mihusing social boycott tawpham thokle haina su phongdokhi su agreement manipur miyam bo pangbasi bani haina mahesor thongrau jamna su phongdokre Prime Minister gi manipur khongsat asayam na tawningai leite haina Congress lusingba Gaurav Gogoi na phongdokre matam sangna sangdoktana laklabasu PM lakadore haiduna khudakta sangdokli basigi wahanthok karinu haina nupi marupi maikedagi phongdorakle High Court ki Chief Justice na Sanjwal ki census court hangdokre amadi Myanmar refugee sing sangslak pathingna na bakan bathabak lokhal hause haina hanagi Chief Minister N Biren phongdorakle Bijariba pausing asiga loinana nungtigi phongliba pause singdagi lokthok saba maruiba pausing miyam da pizaba losinjare Makha tarakpada matam-matamgi wafam amadi rasifal gi tharam amuk nirmala thangjamdagi taminase pumnamak pu hauziki di pusparani laishum namukahana khurumjare Amukahana midyang tabiri bamadi tabiri basingbo nirmala thangjamna taram nokchari ikoknuna khurumchari buduna lakchari basi matam-matam wafam amadi rasifal nasigi matam-matam wafam da miyamgi mihut oiriba MLA singna mareba Manipur kanna balawfam thokpa thaudang adu lawgadabani Manipur da thokliba chahi ani helaba irang asi loishinana ba Bharat lengana kari karamba thabak paikhatli haibadu ngasi fawa Manipur miyamda thabak oina uthoktana leiriba asi yamna lale Masina takpadi Manipur da thokliba irang ase Bharat laingakna karisu leitana khalli haibadu takpayai aduga Bharat sarkarna aduki matik thausadana leithokpagum tawriba asigi matangda Manipur gi miyamgi mihut oiriba MLA singna karigumba wafam amata haijaba ngamdana leiriba asisu yamna lale miyamgi mihut oiriba singna lawgadaba thaudangdi Maraibak Manipur kanba haibasina waifam thoi Maraibak Manipurna kangkhong chaiduna mikap mirau khol amadi
मिसी मिनाना पिक थन्ना लेरबा मतमदा मियामगी मिहुत ओइरिबसिंगना पांगदबगी सकलोन लौदुना तुमिना लैथोकपा हाइबसिमक लानबा लैत्रे हाइबसि खंगफम थोई मियामगी मिहुत ओइरिबा एमएलए सिंग असोनबा मराइबाग अमदी मियामबु नुसिदबा असि भारत लैंगाकना खंगदुना मखोइना सानानिंगबा प्रॉक्सी वार सानादुना मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असि लोशिंदबनी मियाम हाइबसी मियामगी मिहुत ओइरिबसिंगना खंगफम थोई कुकी लालहौलुपसिंगा तौनखिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन शो सांगदोकबा यारोय हाइदुना ममांगी बीजेपी लैंगाकी मतमदा कैबिनेट वारेप अमदी असेंबली मिफमदा वारेप लौदुना भारत लैंगाकदा खंगनख्रगा भारत लैंगाकना मसिगी ओना तैनाबदा हंदक शोगी मतम चाही अमा सांगदोकबा हाइबसी मणिपुरगी मियामगी मिहुत ओइरिबसिंगबु करिसु लेतना खल्ली हाइबदु ताकपने मसिना मरम ओइदुना हौजिक मणिपुरदा मियामगी अकनबा इहौ क्या भारत लैंगाकी मथक्ता चंगसिलकनबगी मरम अमा ओहल्ले अदुगा चैरक असिदा भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सेप्टेम्बर 19 दा मणिपुरदा लाकनी हाइबा असिना अमुका हेना मणिपुर मियामदा चिंगनबा जरांगनबा लैतादबा अमदी खोइसाउनबा हाइबदु ओहल्ले प्राइम मिनिस्टर ना चाही अनि हेना मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असि लोइसननबा लौखम थोकपा थबक अमता लौखतना चाही उची मखुंदा चंगदुना लेरुरगा मणिपुरदा हंदक लाकदौरिबा असिगी असेंगबा मरम सुकरी मता खंगहंदबा असिना मणिपुर मियामना प्राइम मिनिस्टर की मफमदा हेना वारौबा अमदी खोइसाउनबा हाइबदु ओहल्ले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर मियामबु नुंगसिबा ओइरबदी महाकना मणिपुरदा लाकदबगी मरम मणिपुर लैंगाकी मफमदा मांगजौनना थमोइ सेंगना खंगनफम थोए महाकना लाकदौरिबा असि मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असि लोइसननबा होनबगा मरी लेनाबनी हाइना थमोइ सेंगना लाउथोक्तुना मियामदा खंगनफम थोई मदुबु मसिगु अना तैनाबदा प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर की खोंगचत असिदा अहानबा लमथोंगफम चुराचानपुरदा ओइगनी मथंगदा इम्फाल कंगलादा लाक्तुना मणिपुर मियामदा वांगांगनी हाइबा असिदसु मियामगी थमोइदा अमुका हेना चिंगनबा पोखले मरम अदुना प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुरदा लाकनी हाइबरिबा असिना मणिपुर की इरांग असि लोइसननबा होनबिरमगनी हाइना खनबगी महुत्ता अमुका हेना मणिपुरदा इरांग हेना थोकनबगी मरम अमा ओइरकद्रा हाइबगी चिंगनबा अदु मियामदा यामना चाउना फावले ओइरिबा फिबम असिदा मणिपुर मियामगी मिहुत ओइरिबा एमएलए सिंगना लौफम थोकपा थौदांग अदु लौबा चोंगनी असिगी ओना तैनाबदा अनौबा लैंगा अमा सेमनाबरोमदा माइ ओनसिनदुना लैबाकी लुरबा इशू सिंगबु नाथैदुना थंबगुम तौरिबसी यामना लानबा हाइबदु तागनी लोइनना भारत लैंगाकना मणिपुरदा येंगलिबा मिडियंग असि करिनो हाइबदु सेंगना खंगदोक्तुना मियामगी मिहुत ओइरिबा एमएलए सिंगना लैबाक मियामगा खुसमनदुना इरैबाक मणिपुर कन्ननबा लौफम थोकपा थौदांग अदु लौबा चोंगनी मसिनि पुजरकलिबा मतम मतमगी वाफमदा मखा तारकपदा राशि फलमु मयाम पुना तामिनसे असि राशि फल असिबु इबिरकपा वांगखेम जीबोन सिंह डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक जेनिम्स सिंगमैरोंग इम्फाल ngasi tang tare thamapan english singani kunga manga nomaijing langban gi thanil numit purnima numit asigi taminasi ahan bada mesh rasida thongna fudokpana kana jaba oija oithak phangba marup mapangna chanbi banumit ni napal thadokpa ngamdrabadi nakha thabana su usitloi leisa pakhang singi oina ningba mapa charoi ब्रिज राशिदा नकनबगी मतेंगना अनिंगबा थबक लाइना पांगनी येनबा याबा लेरमलबसु नथक थोंगबगी मतेंगना माइ पाकलगनी असाउबनदी ताथिगनी लेसा पाखंग सिंगी ओइना निंगबा मपा चागनी मिथुन राशिदा थीबा होंबा कनबा अमदी येनबदा निंगहनदबना याइफगनी मिवा यामना थाजरबा अमदी चिन यांगबना कानबा मयामदी मांगनी थाजो लेसा पाखंग सिंगी ओइना खांगबा कलबदी साफगनी करकरासिदा इसिंगदा लांगफम लई nga चाबा फावबा चेक्सिलो मियामनदी फना सोनबा मरुप अफबा लाकपा मखोइगा लोइनबा खुदिंग कानगनी लेसा पाखंग सिंगी ओइना नुक्सिबना चानबी सिंगरासि निंगबा ख्वाइदगी हेन्ना थुंगनी अनौबा थबक थौरमदा पुकनिंगदा फावरकपदुमक पांगबा यागनी ngamloidaba wadi ngangdabana faragani yai faragani लेसा पाखंग सिंगी ओइना नुसिबा फंगनी कन्यारासिदा माइ सोइदना पाकनी थाजबा मांगहनगनु हकचांग खिंगबा पोरम सिंदोक पहाइबा
ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯐꯪꯖꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯅꯗꯤ ꯇꯥꯊꯤ ꯂꯩꯁꯥ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯒꯅꯤ ꯇꯨꯂꯥ ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥ ꯉꯥꯅ ꯇꯥꯊꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯂꯥꯟꯗꯕꯅ ꯎꯀꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯅꯪꯒꯅꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯇꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯨ ꯂꯩꯁꯥ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯌꯥꯡꯒꯅꯨ ꯐꯒꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯁꯤꯛ ꯔꯥꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯋꯥ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯊꯕꯛꯇꯃꯛ ꯄꯥꯡꯕꯅ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯗꯕꯅ ꯃꯆꯨ ꯇꯥꯅ ꯑꯍꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯒꯅꯨ ꯂꯩꯁꯥ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅ ꯆꯥꯜꯂꯤ ꯙꯅꯨ ꯔꯥꯁꯤ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯇ ꯈꯨꯠꯆꯥꯎ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯅꯆꯥ ꯅꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯄꯣꯔꯝ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯩꯕ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯅꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯅꯗꯤ ꯇꯥꯊꯤꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯖꯕ ꯊꯨꯡꯒꯅꯤ ꯃꯀꯔ ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯌꯦꯠꯅꯕꯗꯗꯤ ꯉꯝꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯕꯅ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯒꯅꯤ ꯋꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯁꯥꯕꯅꯗꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯒꯅꯤ ꯂꯩꯁꯥ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯊꯨꯡꯒꯅꯤ ꯀꯨꯝꯚ ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯄꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯌꯦꯛꯅꯕꯕꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯧ ꯄꯥꯡꯕꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯃꯤꯋꯥ ꯊꯥꯖꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯝ ꯇꯥꯜꯂꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯁꯥ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯤꯅ ꯔꯥꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯀꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯐꯨꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯩꯁꯥ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯎꯕꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯅꯤ ꯈꯪꯉꯨ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ हैप्पी बर्थडे भाई ngasi din nang trip pi bata bani kai da kai bijage haino Thank you, bhai. Kimbap unna tawrse. ado भाई nang hadak chei tarani pan suri natro kimbap to di hayeng sar su yai voter list register to yaring da register tok saloro sini amaru ne Hoi, bhai. Yamna budi faba wani nang na hariro. Ado DC da register tawna ba amuk koi chen bado aiding amaro. Hayeng wai tandra kanda yengage. ai gi mara base korean movie yeng ba website ma hairo haira di select haira kan voter list base online de yam laina haibasi di khangam DC satrasu yabro haise. yarabane www.voters.eci.gov.in da new voter